Oriya TV West nakushemerwa mnonga ha program reba hindukire ye bari mnonga kuba washikireho ahizo barunji nkeri eri nkutekateka ngo weekend wajimaraje kandi hatori set kureba reba hindukire okabena jaizid kutandika wiki okamahora atandikire in the bet commission program reba hindukire ne berho burizo wari ya Sunday kuruga shahi naze kiro kandi ijegarwa muri wa kabiri shaha mukaga guhango erizoba nataye mu district ya Ntunga mu mwishazari ya Kajara kandi ndiyo mu Kagamba fo eriyo mu Kagamba ward kandi muri Kagarama town council so ndiyo muka yo mwami no mucyara Dennis Kamahanga umuntu ogu nibinje byakozire he's very enterprising ningashi umubyo kurete Ntungu uko mucyanga cyabo ari yahiguru so dekamwakira ha program atwakureho tutandikiraho nakushemerwa mnonga umukuru Kamahanga acara yakora habara kutureba tutandikireho tushikira hanshonga nkabanshemereza ngabare mnonga mukuru Betty ninkwakira mu ryo mwanya kandi nitwara umugisho gukuramsya n'abari kutureba okay nimbendeze mbabazanya muhanga mukama yebare kubarinda kandi nishaba ngo shoyeji mukama base kudwahera mu mugisha haleluya tutakahikire aha bintu ebyo abantu bari kumanyiraho mu mwanya ugu twenzire tubanze twakumanyaje amazina ombwijwire urugeyihiro mu kanwa kawe tumanye wanyu abazire bawe tumanye ubwozarwa rero tubase kutandakaje amazina nyana amazina 3 nahurira Dennis Kamahanga nenda kugagamba gona akaba n'izina rya nahurira iryo zina rikankuza kusya possible around P7 nka kurga P7 ko nagira mu secondary na inheriting izina rya muzee rya suppressing agando gona so kurgaho namanywanka Kamahanga Dennis omugurisa kana akoramira umuki kugira ngo izina ryereka suppressing aganda njimesa ngo akara popular ninge izina ndyo rya attracting gens kugira ngo bindi yo wakozesa muzee akari umushawa umuntu wa buriju but he was so enterprising akana akora twinji tukututunga kandi ari kutureberera jimunonga bwishongejo nakora ndukumukunda mbwe no kutekenga izina rye nyubwe kikakirye cyo muhendo munonga hari nyuwe hatobwe umugurusi ninga shiwo wanyu ningaye obuzarwa ni nzarwa muri Katenga mu district ya Mitoma former deputy yo mu Rushenyi kwa nkatsi yo mu district ya Mitoma Siri cyabutosha kuvuga no muntu aragire Mitoma izire Kajara instead no bugana baragire Kajara bagire iwe njije ashaka kugira ngo mukarga Mitoma mwisha Kajara yaze cyo gambo shikere akuba crossing or sindra kuja kunu kikaki kiba kitangu himunonga konka kikabaho ko nahereze kushoma umwaka gwa 95 nije natandika kushomesa Montreal High School so natandikira Montreal School nashomesa emyaka 10 ko yahwire naza Kagamba nashomesa emyaka 10 konka during that process nareba ngo mbwenu mwene umuntu no mare myaka abira hantu mwene ahura nahagera rukundo nareba ko haba nko mukahina abirendi kandi to make matters worse Kajara buzumekera party ya Bushenyi akaba Kajara ne shanda kimwe na Bushenyi munonga mwene nkeshanga ndiumuka najana mwene kandi kugaruka chine makuru minji nasharamu nabo munyantungamo so kutwagarakaho kake Mitoma umukayanyo kaburi wo mwana wakangahi kandi umuntura no mumbera yensi mukaba no mushaki ndiyo wizara rya kana haza nkazarwa nkuratira bishiki bakonchera bakaba rya bishiki haza muzeyi wanje bakashanga barya bojo babiri actually bakaba binji konka binji bafa
basigaraho barya bojo babiri abakuzire so muzeyi kuyashwera kuyazara yabanza bishiki haza mbwene tiyashemererwa je mbwene nijate time obu yabire nanyenda buzima ncho yakwetire nahurra akashaba mukama yamuhurra okay hagira abana bakurataho ninga wabo omujo wo kubanza kandi ombana bona wabo no indeed muzeyi akatine bunafu abana kabaza akaba tukati yabani 13 aha mukazomwe yes katine bunafu mazima katine bunafu so hati uwisha washomera kai primary abo kuba hatoriyo no tugambiro okushomesa kitunga kandi tutwamanya washomera kai nkashomera omwishomero ryo witama ryetarwa Gashana Primary School amara mutoma ko nargererwa Gashana Primary School na Ruhinda Secondary nashomerayo O level ko nargereje secondary naza Kitagata Secondary nakora A level ko nahereze haya naza NTC Kakoba nashomayo diploma y'obwegesa subjects ki biology chemistry urigo mu science okay ko nahereze kushoma diploma nuko kwijankatandika kushomesa Montreal High School washomesa yo subjects ki biology chemistry still okay washomesa yo wire burukwingana ki Montreal High School nkashomesa imyaka 10 kanko myaka 10 ejo nagenda na upgrading naza makere ni hayo bachelors in education okay ibyo kushoma wabahumza atiko nashizaho nagera mukanda kambanzi ndondo kunda mazuma yes okurondo ko rabeho icyono kikuru so kwarje muntu yera wazahi kana rye muntu yera naza Kagamba Secondary nayo nashomesa imyaka 10 ukashomesa 10 muntu yera washomesa Kagamba 10 yes ombona ko bwe ko narigire Montreal High School natandika ku planninga kurwo mu government after 10 years uko tari umushomesa wa uri ha government yes nyoko na resident ndukorga ha college 95 nkashohora nkatandika Montreal High School mu kwezi kwa mwenda kwezi kwikumi kandi ya payroll bambi nango bona ko bwe haza mu bani yes bakarecruitinga bani bakabaninga recruitment y'abashomesa konka basayansa tukarabaho tukashegeza twarabaho ejo bani kuza kubaho yashange mu mwahingwira twarabereho okay so hine binja butahereze nabo abakwatirweyo nubunda na hata bacabayo especially those with arts so mbwenu washomesa emyaka 10 kuyahwa wahura no yenda kugire cyitengo cyo kurwo mu government hakabaho ki kawabire no twaza bwaje muntu uri ya government akashara nkijane cyumuro na ryaresha akashara karho nice cyakuritire watekate ko kwenda kurugamo ninjira kikakiri cyo buhangwa akaba nkampurra ndukwenda nyekorera byanje yes ukota kabasa kubikora kagumza muno shomesa indeed nkabikora abako narigere muntu yera ndukuza Kagamba natandika institution bakwitarwa Shamira Vocational Institute sento kabozihire nkaba ntine sente konka nkanyine bitekateko and indeed nkatandika ntine sente ekitekateko cyawe kikakira okano yenda kureba ki aharabaju wawe urukuza kutandika vocational institute is it a vocational institute yes ukuza kutandika institute okoine biroto birukushaki okoine bitekateko birukushaki ebya kujemire bikakugira ngo kangira kunatandikaho echo kubanze cyamporomputingire ko nahereze kutunga bachelors nayenda ngumba se kurusinga nduge nko mu education nakora interviews ndukushaba bwa DO ndukushaba bwa inspector of schools konka byayanga then nisha na prengero bwa deputy head teacher nakora interviews nahika izina ryanjye ryabura posting table okay in fact echo chikanta off munonga echo ncho cyakizire kunta off
and from that very day nkajya ngo tindigaruka gukora application y'umurimo naragana n'umutima gwanjye tindigaruka kushaba umurimo ruhango najya nturango nkwase obase kumpo kundabeho yes and since that day tinkagaruka gukora application okay so naraga Montera naza Kagamba nashomesa when actually my institution was an institution yanjye irikuruga yumpora so after nkanza Kagamba ocyanyire Montera nkanyenda ishimiro ritari bize munonga ayina pasa kusavinga ka time hazaruhanga yacinkorera so nkanza Kagamba nkora then every day ndekanguna ka project yanje okay burizoba yes burizoba kikaho burizoba rebe biri kugenda misho exactly omanya abana bamwine omanya abashomese barimo mbakora cyanyamba situation yaguma ne picking obwiro bwo mu rukajara hakatara mu institute ndijo yo na mu rwashamire ninga zikazo mu wajo competition nanye ninja kujakira nko kwere akara mu kibasi konka kibasi tindagifire munonga akoba no kutandika nkatandika na business courses na nasari teaching by that time so hatu norenzeho ina courses nyingi ninga okiriyo muri yezo konkwazi kakurakurana no ndindenze aho akubankije natamana technical courses so karicura mweja hegire kwizira eshanjiri already ryo mucinto mendiyo mucinto nashitahire munonga okay so wija wa siburota Kagamba habukuba nobukuba ine ka side income kuza kurekura umurimo gwa komshara gwa government nekintu kitanguhira abantu binje munonga nangwa no kuba gutarwa government no bwe kubera private kuko kubo inahiba komshara buri kwezi kugira ngo ugure kurora ryaho zahakinte cyo taro Satan of what tomorrow will be like nekintu kitangwe hati ukakitaha moto cyane kikakitangwe konka nkuko nagamba ntukorwa inyuma nkanye nekitekateko cyo kugira ngo ngore byanje there was that driving force okay so nkandi Kagamba ndukushomesa actually I was planning for my exit kuna bench planning ngere like mwindo ku finalizing like a year before hija haba national transfers national transfers nyo nakimanyana kare kandi yo ministry kwe namanyanga mu transfers amako gukwije it was actually a year ahead yes nisha nagambira some teachers ndagira nti iwe prepare for you are being transferred from this place okay so it's better you prepare Arukubasa kugira ko yamanuvaringa bakamuta hihi ndarumushumirya kwenda chikore but you must go wabibiraho nabibiraho ni ukori yo muri yababara be transferred konkanyo we echo kikashita chinteza mutwe because I had laid my foundation to exit nisha nga consideringa some factors ndukuza kuruga mu government nkarango naza hamwanya gwanje nkeso singira ebyo kurya ubuhunga ebihimba aho honga nimba sana kusavinga ho sente zikunshashara narango naza honka consolidating efforts zanje ninza gukora retention yabeje bunkuru abona admitting nimba retaining akubo kushanga ntarho bona haba mu stage abo mbashika ba dropping abagenda so narango naza honka concretizing hacyorho tine hinda buganeros nango abantu bajango ho nango umuntu bariya graduate scale manya bakatoreza nkahingu noza I could not listen to all that akonyo calculation yanjo mind get very clear so na exiting abantu ngo wagwisaka gwa said no ekinkora nikimanya nashohora nagenda kuwagira mu field kuwakireyo wabishanga bita bakarakwa kuba paying actually hanga blessing because think are regretting agizo banarumwe kagera ntayibisha no kona kirero hanga ekinabenta aho ingaro hanga kirezo mugisha wow okay so nagoma ni progressing by that time kandi nchipanyisa kawanka tandikiro mu bizimbe byo mama kashirika nisha narugamo ine muzeyicho nono ahiya yarwashemera high school yabetandikire
kuba high school kuyarugiremo natahamu naza muri ebyo na from there ranga embracing nagurita kajyanje so ndikuza kwexitinga ngando no wabandi konka was determined to go. So hata iturugambira ahishomerera naha kwawe. Yes. So ranga embracing nagurita kajyanje natandika nayombeka finally na shifting ishomero nariteka kwanje. Okay. So hati uryo myaka nkenga horo kukora ebyawe. Ishomero ryo nkaritandika 2025. Nibwo naritandika kusiyaga amajingo. Okay. Jeremy Then omu government nkarugamo 2014 nibwo na exitinga. Ubwire n'uburingo warukwekozesa. Oshangira mu challenges ki omukwekozesa? Then okwekozesa nekintu kirungi munonga. Aho kuba you can't even think ngono kurahawara. Akwa no nokora ico shime gukora. There is that inner driving force. Kandi utakachikoze kitakahwire you can't feel comfortable. Mwe ntinka kugira ngo mukwekozesa hine challenge yinshangirimo. Because nkatandika ndi okay, in fact nkantandikire no na mnywani wanje bakamwita kahangirwe Ismail. Bambi ranga yamutwara. Bambi. Ko yamutwire nageza as much as possible nashanga tina wabena basa kumugera mu immediately. Na running aho nyenga for some time eventually nagera bekaye nabagera nti nikiza kuba kirungi twa separatinga. Then mukandeka nkayirukaho. So bandeka twa separatinga bandeka na yirukaho. Wabara magobaga mugenzi wabo. Whatever was due to them nabahereza. Hati ishomero narasigara munyenga. Hata hono nabe ku kiboko ryibanja ndirya nguri kitaka ku kiboko ryibanja ndirya nyombeka. So ekintu cyawo kigumire mu wenka wakitambuza cyakora buzima kandi abo kubanyenga hati ki ekinyine kukora ni mangu nyine kukikora cyakitaka hwira I cannot rest. Mwenu nchonta kugira ngo nchonta kugira ngo nshangire challenges runninga that private business. Kandi yo competition odishangira otabo kwebirebi haramu institutions nyingi. Competition ero namazima konka wanohereza abantu cyo barikwetenga ebindi no birika akaba nyene believing ko kozo mutabona amaduka garuminji konka buri muntu naguza kandi no kujunwa nakwe no kutwegesa byinji umunsi wo harimo byinji bya buri muntu kurya akahaga akagaruka kasigeraho nabarije some contented abandi benda bije I will operate alongside them. Kandi think effect yona. Uwija wa Januari yari? Nkija na Januari enkum. Okay, nka istrejo nkaje no mpereza senior 4. Konkarunga da winija nagwa. Wakwisubaje. Nkagwa. Nkija najera mu omoyombi. In fact kibicyanje cyangwa gwa byushambani. Oh God. And it is why all that. Sorry. Yes. Has a chance against some longer for quite long. Konkar hangiza banamjanti mukama nagarika na submitting ranga kachita cha. Buri yo mukubanza company ngo tuco cyabici kujunisi. Ubojo no musiniya fo. Ubukota katandikire. Abankanta katandikire. Ko washyiro bwire bwahika wa manyire mbabaza. Mbino tinda shoborokirwe ryo rugendo runabirendomo. So ensi yambe habiha nashanga natwirwe kandi ko natwarwa naza y'umunonga actually munonga wamara yo bwire buringwa. Okay. Kusya ahensi yansingira mani nkagara nkajanta mukamanisha kandi namarira ubu kamarira mu mwaka ki hato kagaruka ryaro officially 2012. Okay. Senior folk kaguri mwaka gwa rukumo rwenda ryari rukumo rwenda cyenana rukumo rwenda cyenda cyenda then wija wagaruka 2012. Yes. Ubwire bukabwa baburingo hokaki okugwa nkije nagwa natandikire gukora
nkaba natandikire gukora because nka mu institution nkaba njonerwe nije muntu yaranjonerwe actually nasavinga aho nkare icyapuraine mazima yes kuwaheza waragahabwa Ray Chaplain wazo munsi nazo munsi actually during that time because ndukwijengije ndi umunonga I was actually very strong bambi nyango one time abachitunga kidiko nare banchuzinga ngunze kushoma bwahure konka bakaza kunchuzinga nkaba nagwiri bo bakureba share batakumanye kiryo munda bakureba heru kuko munda nkaba nagwire iwo wayemanya ngo wagwire wanga kubiha so nkagenda ibaraka bajimpire yo kuza bweranya nje kora interviews nkajikwata najitwara najanjura mukama najanta mukama bareje bajimpa konka nomanya nkagwa najanta imwe nonkwase utanchereza nkarabaho nkashwaza izina ryawe mazuma kuriye ko gikirize ahinduza aho nakwereze yamawe ranga nahurra nkizina ryawe so nazabwira nyanji yes akaba kanite ko gukora ikibaye cy'abantu bashabire konke cyana shabire ruhanga uyacurura yacukura interview yako kandi kashimwe ngo kubanza ubona hurira umuntu ari kugwara kwesimira mu mukugwa shuware nkashaba ruhanga akaba kundeba umuhereza ari kuzanira mu mbabazi tikinshimeza no kajana ntumukamo nkwase ntarabaho akaba niza kushwaza izina ryawe kandi caba kama yacurra abakristayo tubashasha ngo interview remire chikachira mu mukono gwa ruhanga no kushasha ko botinda kufiringiri okay yes konka cyabiri cyo muhendo ahina atacire nturuhango ngerere mbabazi akabankana sere kubi akijabo kuruseda harwa shamire neja nagiza aho mucisha yaho naho nabuganira imbabazi bambi amana gashuma irakari yanjangwe mukoje no najanta mukama no cyumanyanka juno nagwa obwe bitu aishahe j'abantu bakaba bacumanyire ngo kagwa ai bambe beti insiyone kaya cumanyire ninga okabo cicebikire we betankagwa bambi yamawe nkashamba na tine intarashambaniri tine cintarakozere embabazi so kariyabi hano tine buryo mwe wena n'umuto n'umukuru akana amanyangundi yecu yeso it was too much sorry the devil used me so much sorry kachabire kibi konkeri yizobe mbabazija irakari yajara timuko junwe nahoza na ruhanga namjantika no manyangunka gwato nonda nkoreki irakari yajara ngo imuka ojunwe think manye chabireho I felt a very strange force nate intaketegerezaga akaba twaturi yaho muciro nuko nagire kwishanga nkashaba ibintu bibere kinkumanya nkajyana ntamukamo gukora abari wasima kunjuna ninkushabya onkwase ntarigaruka kugwa nkashwaza izina ryawe acha kabiri namyanto gukora abari wasima kunjuna umpa mafuta ngende ngukorere yes uko nabishabire nuko rahanga yabimpire instantly mazum instantly hatu nokora ki oyine umurumo mu kanisa uryo muhereza umukanisa wenjiri umukanisa this local church and chairman wa development konka ndi umburuzi wenjiri yes muza mission no muza conference no gendo bura okay kare ebyo moyo aside ebyo mbero kaguma hishomero ryonka ninga oyine ebinde byokozera kana hereze kujuna ranga yanjare mbabazi ishomero nari bishomero yagumanda kurakorana ranga yanjare mbabazi yampereza obutuzo mu Rukajara natunga umwanya nayombeka ahashituri n'ibindi byinji of course taho nkarho n'ahandi yes aha nyeneho orutoche kandi nyeneho na increases yes naho increases people
oyine nente utakuzana then narije kutwagira mu lockdown yatuteganisa munonga narahabaho need ya diversification akwa amashomero gakakingwa for 2 complete years nanje ntumuntu yaguma nishomero kanitubasa kubikindi mbwene kutwagira mu lockdown neja natekateka gukora petrol station so nazo petroleum industry naimbeka petrol station iba kwete Beneza Fuels Beneza Plus Fuels iriya ho mu Rwashamire nkabana iriya inkora sate ninkora nka farming nyene petrol station ejo nishomero n'ebindi nkokora hangara ko binshurura ngo bikore. Okay, umuntu yamazire imyaka 70 atakusevinga nabasa kutandika izo basevinge ninga ibintu byamuhingura. In fact okwega kusevinga je niwe nkaba natandikire institution age. Tuje twageraho umushomo gwari twabakajara peoples twageraho mugesa marungi yatugesa kusevinga ko nakigerezeho. You can't imagine how I enjoyed that game. Nkagezaho esente zanabire ninkwata nagezaho kutandika kubika konka nkashanga kubika cyari so inspiring wakibike mutwari 10 oyenda zababiri zibabiro oyenda zabatano oyenda bimiliyoni and korgeje izoba. By the way Elizoba Terinyeba nkazo mu yugo mushomo konka it was my turning point. Yes. No natandikira kusevinga no natandikire kugura nka land ina imbekera gishomero no ubuntu nkobwe konka korge nyuma okusevinga kakutarma chango akaba busente bwo bushomesa ubundi atumwe hakaza morone ziworire rone uzira ko wagura atonejo shanga ngo kusevinga ati chango himononga kuyahoje painful saving ina gambire kurya rone ukazitwara ukagura nkarandi ukarya rone ukazitwara ukagroshi that kind of thing konkom enyuma okusevinga kakutara kwangu konka ko natandikire kwekozesa natandika kwe controllinga natandika hato no kusevinga kwanyangira hakabamuna control of course hakazamu self control na munonga kuna jenurwe na turning point no yaretirwe nikibasira umushomesa wa season age nawo kugiga haro kashanga y'ibintu binje bitagenda tukujamwa abashomesa tubabine obwe nimba nabiha najanga tubabine kushanga bine bintu binje munonge bye motoke bya mane barako bivuga nabo uri kubareba ukareba ne besimsa nkabuto kuma turebo mbitongore bindo ba ministries of NGOs bityo nkoko nikibasika umuntu yaba visionary konka freedom mpango iri self employment. Nechabuze mu mushara n'umurungi konko mushara gwe ni lot of limitations akukuza kwijana ko planning and sometimes oshanga ngo you are every month almost nova wa planning umushara gwe konka ko kugeza aho wakora investments outside your salary. In fact ni encouraging abantu abaryo mu government kugira ngo umuntu ashimye kugeza as much as possible akaranguhina kariko nagenyuma mushara gutunga konka jara kubanaga nyuma wata yente ntenezara wayimbaga kazimbo mutawuni nkarita rent. So nabashomesa actually some teachers are doing well konka babakora je stira misho tubagahangire mushara gonga nabagizara amagezi bakagera utubagenda nabanaga nyuma nimabaziyo ino mushambe ninganira nawe yagira ati umuntu noteko kugira ubwenge nk'enkoko atenkoko neraha konka ko baneraha eyesigeramo echika kuri yo mishe garike hotoke nyuma ko ni munyangu egarike tandike raha
akabandi manyangu hino ebiyasigira mu byero no rondamo again sombe no koranwa nagaho nyuma cyari very wise tushonga no tunga nyingi tushonga no tunganje at least gira kwanagaho nyuma abenji abakutunga imishara abara successful buzima tabwe imishara those side incomes those ko boostinga ukashanga umuntu yarwiyo kandi yagenda umisho wagamba wakoze rotakajundwe kandi tinkwenda kubigarukamo kunka ukaragaho watungeka ninga ukazo muri ebyo wabirgaho byakutamira cyo hati bet my story is long and umuntu yera kija nawe nashwera umuchara wanje along the way wa mwiyahi wa mshango nankahi wa mbonota nkashwera umuchara akaba mazire grade 3 na mwiho witu za chiba ari muri mitoma so amushwera twatura wa mwabugabugana nankahi tukabugabugana ro kwa kubatanira chibare na no wito mucharo katenga ukotahire mucharo tarhari ukabotahire uti wamureba uko twire no manyama kaganyu gakagari yaganywani hino wa mu sportingire bari ya college akana shomera kitabi PTC uko twire no ndo mukazi wo mushomesa yes wa grade ya hansi yawe yes ahabwachi tari ya level yawe ninga shabavu namare omushaija nabaryo mutogweka and nichironji marrying high but then if it can be to your level or slightly below much better iyo nkomushija none ocyetenga much kugira ngo be no kizaho mukazi entasya obwegese of course authority has to follow mazum authority has to follow abo ko hano mukize entasya no mukizo bwegese nkimayisa ngo no mukizo bushoborozi kayanda kukizo bwegese nagira tubunda nakureba abarakushoborokerwa atoshango authority ya following mu different direction yes so oyendo wa grade 3 so mbyara nambona twashwerana twaturana along the way things went bad things actually went bad nagezaho kubicontrollinga byayanga nagezaho kukosa all the possible avenues ebintu byayanga mwamazira abana abana bashatu along the way and bet it was unfortunate ndiye muntu atakutwaza amani munonga kubyansingira amani tunakugira ngo utone katengo muri mitoma nkashohora ne sate nempare binabire njwiri narwo munju nagenda umucyara namusigayo namusiga umunju nakugira ngo nkana naguzire ibanja kunuya kuri yes nayombekere nagizire abana barabato ubu wakwasire mu empare nesa tukagenda yes bakaba batakishare bakakiri mu primary konka banyuma yo kuwinga mu possibility zone the best option was to exit kashohora nugujwa abashija nababinga bakazi so hati wo mukazi no yakuminjira tarambinjira sachi no ejo stage yo kuyingwa tinda giti nkata anubwa kata kuminga kachibasa konka embera kuzayanga I had to exit wayebinga nayebinga nagira ngo mbweno ecyakwereza obusinge no kureka katura wenga keep there so watora hiwatandikira nkahiwa ukashora urukumanya utindiyo ninzahi I started from zero wahindure cyanga wagaraka kuno ntungamo of course hati kandi kuno by then kandi kagamba kanashyire kagamba ndikushomesa kagamba so wijazo munju yawe yo nije naza ishomeraho
natandika life yabiri eri unique omuprocess omwe nije nagira nti tinkabaho nyenga nagenda naronda omukazi nashwera official omunondo gundi. yes Did you divorce oli okubanza ninga no ogu tukashwirana because if marriage was about that then I would be having with the other, I would be still having the other one. Ruhanga yanjere mbabazi yampa omuntu kugira ngo anshemerire hata ogwo wamwihahi nibamwetoha wamushangahi obundi ubwo hakagira bamweta Ninsima Rebecca okay kandi nkanta kumumanya before konko mu process omwe eberhanga kora I met her. nkahi The story is long. it's okay nkaba ninduga kunuya ndukuza mu cyaro Mitoma namushanga kanarwa kutayira relatives beye za Rukondo. By then nkanye nakamotoka kari 12 nayemera na muharifti namusya kitagata namuyawe sumu nagenda esimu ko muhireho yo kugira ngo ukamureba wamukunda ninga just kugira ngo nkoko umuntu aganira actually nkamureba umutima gwa mukunda bambi yes kandi mbino ruhangaye nenkora ye esimu ko naje muhireho twa exchanging calls namugambira ntaza nkukunzire yambuza toro married ntinye n'omukazi tukamukatinda nkotara nawe atona ntiye ati mbishi nto mucyara kazi wonyine we parted company buri mu yatorogwe mbino bishu wangu teruba mukazi wa kabiri bambi akubona uriya kuyanshobire nkamujya we nangwa kagera tukonka toshwera bambi ati nka kugira ngo ushwere ndujiho akaba kwagire nawe njera I don't know so konka nkamujyana ntiza barindi ushwera ndi yabanye no mukazogo konka no shatara kishobora kirwe bambi mbino finally ko nagenzere kandi hati ebena beni mugambira ati yabe njya nataka bishobora kirwaga konka kiryo muka ariyo na hati no mukazi wawe ariyo muko wanje November kimweta mukazi wanje tinkomanya Bueno bisha yikirza ata agutwikirizana nangu ntakamushwire namutwara mukana mureka bo witu abazire banje twikirizana n'abazire bakwagira ngo zo mu cya kabiri abazire bakaba batagereze kimwe okugumana uri mukazi kakuryo kufa okay they are waiting for one thing just even relatives bakaba batagereze ikintu kimwe cyonka okushohora kwanje wabire namanya wabire nankunda atirista kagera tumukama yibare all right so nashwera uranga yanje imbabazi since yara kampa the right person yampa the right person embera zahinduka beti uranga yatublessinga wow ebe binyene byona tana kujya kandi ya zero we have made it together mwena kakwijanda n'umugisha mazima kagunye general mwena mukama abahabana bangahi twina abana bashatu so all together ina abana mukaga bari abakuru bakagumza mbashoma ninga bakahendera primary y'wabire ibaye bari abakuru omusigazo mukuru ndukoza korga yakaya nyetegereze yamanyere who I was because by then akari P6 kandi akaba nareba gap yabiriho so ko nargereyo yaheza P7 kweze P7 yazumuseni ya wano konka ko nargayo the mother was akana kunda akayina mani mingi so hati ko nargayo mwana kwa azambara hayi mwana ngamira tata tingira imbara hayi
kuyacamanya ngo cyo nacamanya ya mutabangizi umwana ngambara tukuyacamanya rero yantabangizi ko kutabangizi ntumara ntakikorwa umuntu n'imicumirungi so nyina nawe kayine capacity ya kayine sente the mother we yabire namuhera the mother is a head teacher primary head teacher nayo akijar grade 3 of course nam facilitating ashoma grade 5 tafaye na murondero mu bampu bwa headship so umumberezo of course yareba ngo mbushati honda head teacher n'umushomesa yareba yabakarasendijo bambi aho ebintu nho byatanirire head teacher yaba head teacher teacher yaba teacher so akigera tanyenda kuza korara mbarara aryamye mu rumugwe ivura kuno yani uno gore byabo akigera teki that's mfakto ko bintu nibya nanyuma bakabe bertafu konkata ho bya running out of hand so mbwe abana bakura umusigazi yija senior 4 yija namjantu magu no gumiseraza yija iza senior 4 bambe kwereza senior 4 yazumva akakuyahikayo mara nyana yajara ngo nakwatana sananye so ntwenda kumukora kubi yanga mwaya mu Rwanda samanonga umwana njya tata I can't stay with mom any longer kora burtato ntwari umwana namuyayo ariyumva ka senior 4 namushomesa A-level yashoma bachelor's yaheza hata mwina rya mutabana wanje mukuru then the mother stayed yes the mother stayed with the other two who were still young by that time abo yayorire muri bugo no guyabira nabasa so toine you're not in touch with them akugeza aho kuba in touch with them still nchigarka chimse byone byarabireho so to kumanya hato baba kagumza mbashoma amahereze senior 6 nisha mazire senior 4 nabojo nabishi but they are growing up bambi mukama bajeje mbabazi then abato barino bashoma umuri MP7 ashomera mbara junior andi jari MP4 arabwera Nyanji girls arabwera Nyanji junior then umutu wabo tucumuye na so ibintu bibyeka yawe nibyo byeka yanje turiyo ntwirira kuhendera program na twenda kuza ompati ndijo turebe obwabukira umutu kiri umunyeto ariho bwaririra ifu ariho bwashemerirwa munongo mbunyeto bwawe no busigaza bwawe mbwene ukabira bamuto ukabiributa actually obunyeto it's true obunyeto bwanje tubwarabire bubi konka eba kweto kurya life tinarabigire munonga akaba afite senior 4 nkajunwa asa najunwa so naraba mu shumero school system nje wishe konka ndiko enjoying it akaba turenka kitagata ss kandi chairman wa school chain bambi turiya NTC kakoba nkabandi publicity secretary wa school chain and atana mwena kurumura ifejo yenjiri yanyuraje sya ahinizire kuguhera again wakuzere konka nakuzere mbwe no runyeto rwenkaraba muje konka narabamu ndiyo mucenjiri hatko kutunga leisure time ojitwazo taninga tochijira no leisure time of course I do have it so nyono mchara wanje at least once in a while tujazaho at for example sometimes tuzahonka mweya tuzahonka za jinja tuzahonka bunyonyi yes we have visited those places and very many others actually
Deja ataye mu mazu mujinege. At least we try. Okay. Hato bwabo uri mwana mutoni nka profession cyo iwabo ukunda uri kujya tukunda ukura ndaba nko muntu nkogo. Umutukorwa umuto wanje nkanyenda kuba doctor. Actually nkanyenda kuba doctor. Nangu mafayo munonga konka background njani yo ndetingere down. Because olevo nkajishomera Ruhinda, elevo najishomera Kitagata. And performance, you know what it means with such background. Ahina shanje no kubasa kwitinga kakuri yo kuzamu aha diploma. Naremwa naza diploma yo bwegese. Still washomesa science. Nashomesa science. Akaba nkarugum background nkatwara science zaka nkanyenda gukora medicine. Konka nije narema kwitinga that mark. All right. Ebireba bashomesa ba science mbaba haka sente karungi. Tarobora kwefuzo tobundi ko nagomere nkabere nindi akasente ako. Yamawe bet. I have no regret. Hey. I have no regret. Hata nkiyo mushomesa wa science. Koro kuchurra ngwe warjire aba science mbatunga bati aba art mbatunga bati ohurota wareba joga peri hagati yabo. Actually nakonka cyo kiri unfair. Okubonjera abasansa kikabikira kirungi, but the gap shouldn't be that much. Mazama gap ni impango. Owachitireho kogera ngwino ku ya revise ngire mukache akabonjeraho konkana bari akabonjeraho kikanje babeta gamba hakaricura mwakuba twaje gamba ho kake twagera nkwegire kwijaya kushanga umukintu konko mu ishomero secondary to kiriyo munonga konko ibiro kufa yuno bihora karicura mu noje gamba hoki ya wegese birebe karicura mu yone kubasa kwijere promoting hand zone life skills mazima nyine kibe kintu kugigambaho aboko ba nuko mushomesa wa secondary nandukuza kurwa mu secondary nkande babana buturu kushomesa umwana heza senior 6 agaruka mu cyaro ushanga tine cyarko basa kwekorera. It was very unfortunate. Ni sasa munonga mazum konkumana yana basa kugira skill ya tunga no shanga ikintu cyo cyamuyamba mwene nkahati nyewe nkashoma ndio mu secondary agriculture ina shomeri nkanshoma ndukujukunda haza because I was science based na hati nimba nyenda naza gukora bano kuhinga nko mutumba mbe nyenda go bintu gutanabwo abandi naza kuri sankente bene tana okacyaya abandi ahabwa kanure jaho ko kari yakanihire kuri ya so nindangu abana bambahebwa life skills mazima n'ikintu kirunje munonga so nkatandikaho vocation ngani mbasa kutandika secondary konka necho mind nkabakine mu kujango abana bakweza secondary bakweza A level bakagenda batine kibara bakazomunseka baberayo kuba kutunga skills bakabaho and I thank God buzima dream yanjye ryo nebayo abo kuba ishomero tushohiza abana bingi ndi kurumba abana mu mutwaro yes kotar kubi abana abo bona buri mwana nagenda ine skills baritaone yo kuzamu no shanga mu mwana hirizirwa Shamire Vocation Institute bambi and abamwe nabombiki abamwe nabashomesa abandi ni plumbers different professions and I feel happy buzima ni mporango dream yanje kashirira korota arashomire nkahatesha hejo kabire noja ngo kabora umuntu arikushaki think chimagininga konka nakora ka reflection nkahacharo abantu abo twakuzire nabo ninjara tino wa contrast njara kambona tino wa contrast njara kambona buzuma but I think tokama yondo kaburi nko mushubuzo ranga no wakatenga maybe konka it was hard konka nisime mbabazi ako mchara kitakuri tivinje ngo bashomere konka ranga katuyayo mazuma kandi
necha nakugira ngo ninsima izina kamahanga nindi yehuriza munonga. Mzee was visionary. He was a P2 graduate. Bambi. Konka mzee akatushomesa. He has made doctors. He has made teachers. Okay. He has made agriculturists. Yes. Abana abo barumuna bawe nabanyanyuko bakashoma. Abana bona bashomere. Omubutashoma bwe yashomesa abana. Yashomesa abana. Okay. So family yitu tukaluzinga abishike babiri. Konka abantu bona bariho and they are doing well, they are graduates and I feel happy. Kandi nkomojo ngo abayomojo mukuru okabishike abana bene nkorata bashatu but bakakoma P7. Batunga maka. So 2 died. Oh, so. Omukuru the eldest sister wetu nwaro. Then abasigara bona from me. Mbwene nkabigurraho muhanda. Bona bija bankuratire. And wonderful enough, bona batwara sciences. Yes. So no tunjera doctors, tunjera agriculturists, tunga bahi, twine science teachers, twine barzantare barinkahi. That is good. Okay. Hata abanyankore bagira amafumu zabo efumu zitarukushana kandi hariho umuntu ogere efumu emukwasa yoyine efumu nemwe erukushemeza munonga erukugarramu amani. Ebyo migonjo nimbaso butabiza munonga. Konka kinkomanya ninkunda Ruhanga. Mbwenu yene cyahandikirwe scripture emwe y'orukunda munonga yo akabasa kutugambira. Yes. Washoma mu zaburi za Daudi. Zaburi igani 19. Okay. Omushorongo gwa 26. Nagira ngo omugisho nkagutunga abo korebera biyigisa. Nimanya ngo tine handa success yanjye iri kurayinga. Tari yo korebera mukama yigisa. Okay. Mukama kambero rukiri. Tojera cyomga. I can't think about gamba haburunje. Okay. Abantu bagira byeshongoro bakunda ningashi omuziki hatiwe ninkibare kiro mwerunjiri okunda munonga narisheke ishongoro. Atecheshongoro cyende kukunda. Nikunde cyeshongoro cykugira ngo ayi mukama gumanya bembero mihamba ryenseje. Nekigira kita norebi twabamwe turi kubimanya mbwene turabirimo. Niza kweshongoro cyeka cyomwe. No worries. Ai muka mogumonye bembere omwihamba ryenseje ndio mwere mwakonkompijikire no mukono gwembabazi. Okay. Ekyo nicyo cyeshongoro cyawe cyokunda. Nkikunda. Nobwo bahumwireho tahaka music. Akuba nimanya ngo nembabazi turampijikire n'umukono gwe. Okay. Kuja mpijikira. Hato myaka nketani kumo mission oyireba nkahi. Myaka ejo. Sincerely nindeba ngo Ruhanga yabantekira amagara. Ishomero ryanjye nindreba hari vendisho. Because ohiro kugira ngo tukaterwa lockdown, expectations zite zimwe zaba affected somehow. By this time mukabire nintekateka kuba nyineho nka some degree courses. Niko nabe nintekateka. Okay. So nembe nkushabanisha ngo Ruhanga njare mbabazi nkiriyo hurire. Eri shomero rubendi awarding degrees. Yes. All right. Then again ntahiro petroleum industry. Nyine Ebenezer Plus Fuels. Nintekateka nishabara hanga ngwa multiplying. Okay. Mukama chikore. Nishaba ngo multiplying. Okay. Tenshime ko gumarwasha maire honka. Na kampani nshime ku invading. Why not? Ruhanga yabankwaterire. Yabampijikire no gumukono gw'embabazi. Nebindi. Okay. So yabari mnonga. Shana oncherze ndamusihabeshye. Akazindara nakawe.
nyenda kuramutse habishimwe Yes. nindamusya twine fellowship yitwaha mbageta urugendo rutorinwe abantu abo nimbaramusya mu izina rya Ruhanga. Nindamusya abishimwe bitu abo burisa bwa Kagamba. Ndamusya abishimwe Mission Friends Reverend Augustus. Ndamusya Reverend Augustus Archamate. Ndamusya Bishop Nathan Himsibwe. Ndamusya Mishana. Ndamusya Assistant Secretary. Ndamusya mwana wanje Ezra Reverend Ezra Rubare. Ndamusya abishimwe ba Revival Team Shema. Nabishimwe mwe n'ababikapu ahimuri. Abana bayihireye kwegura ibikapu kuza kuburegire. Mwena nimbaramusya. Abantu bitu abishimwe bitu bakitunga mwena nimbaramusya. Kandi ninshaba ngo abatakikirize muzima bije tuzumu bwato bwe kwibyayo n'ibirungi mukama atwinire byinje munonga. Amen. Webare beto kuja kutayayira. Yabare kutwakira. Kandi twashemererwa munonga. Okay. Ubwo yari umjenyi witu umwami nahurura Dennis Kamahanga kandi ebigambo yatuhaburaje korabo inira kerera kugambire ngo erizoba maybe gurenko kwimugirise maybe gendo tandike osike chapati maybe jire cyo irakeri ryorobere nani betko mujini Emmanuel Mucyunguzi Gerard Katsabe Province Akampura twe na hatimu yari bahindukire kandi twaba turiyo muka iyo mujenyi witogo nagambira nahurura Dennis Kamahanga omukaye omuri Kagamba yakana omuri Kagamba omuri Kagarama Town Council omuri Kajara District ne yantungamo.